Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Ben 80 yaş geçirdim. 79 yıldan Taşkınır'da yaşayım. 37 yıl temir yolda işledim. İlgili temir yol Özbekistan'a kararıda. Parganiske dalileri. Çünkü 95 3. yılı nimege öttü. Jalabat'ta öttü. Kırgızistan'a poyuz yollar. Bu sırada 37 yıl işledim. Bana Xudoga şükür. Uyda valla 3 balam var. Çoğun balam Nemengende, ortanca balam beni sıcakta turdu, cumahım degen. Kiçine balamdın kolundamın. Al balam meni kolumda, men balamdın kolundamın. Atı turdu Muratcan. 5 balası var. Uyda 8 canbız. Endi bana karigenimde karıp kayaligim için halka yardım olsun deyip, özüm karigen yaşımga yetkenligim için men öz ixtiyorim bilan, öz kudretim bilan, elmin, yurtmin. O'sha uchun qariyalar odamlarga, bola chaqasi yo'qlarga yordamni 10 ming pesa pulumdan to'plab beryapman. Roziman, mingdan bir roziman. Halkım aman olsun, tinch bo'lsin, sog' salomat yursin. Taşkınır'ın eli, bütün Kırgızistan eli aman olsun. Tinchlik amanligida yurishsin, iloyim Parvardigar. Mana kasal-pasallardan Allah özü saqlasın. Elni aslasın, elni arkasida bolarimni aslasın. Özümge ömür bersin. Xudo Parvardigar egam yaxshilik kunlarda ko'raylik. Men xalq bilan adam bilan adamman. Ming marta qulluq. Kırgız halkına şehirde yaşayan bu yer Allah Teala'nın yeri. Lekin halk var için Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan kılıp koygan. Oşunluktan bardır elbiz. Aman buluşsun. Hammamız aman bulaylık. Onun şehirde merlerimizden tencerleri sağ olsun. El, yurt, hammaları tinçlik amallıkta buluşsun. Tinçlikte halemen yaşasın Kırgızistan'ın. Elin topuk kılıp yaşarlar. Bağrımızda var. Ança üybüle var yetişmeyatkan. Alar kimdir yetişmeyatan. Taladan akça tavavuzda blok memleketke getip kalıp enesi, balası, kızı üyde kalganda yetişmeyatkandır. Yetişmeyle turarız. Kırgızlar hiç vakta yok bizde yaşagan emes, biz var bizde yaşaganız. Var bizde yaşarlar. Жетімдерге, жесірлерге, жетпей атқандарға берушілердің қатарына тұра албағылатшы. Ошолордың ыйлағаны қайреген өз башыңарға тиет. Мен ойлап қойғыларға дарай. Түгін ұтпағылар. Андан көрі қолымда болып басы ошо жетіспей атқандарды өзіңдің үйіңден артқандарлар беріп қойғыл алдыңа кетейіндер. Ертеңгі күні біздің балдарды ушундай күндерді көрбөсүн дегендер мамлекетке қосылып тұрып, қайрылып тұрғылар. Berekesin versin, elime ıntımak versin, çıdamdılık versin, götörümlülük versin. Götürebileli, çıdaybileli, bağır var. Kırgız hiç vakti yok da buğrağın emes biz. Bağırınlarga densoluk, ıntımak, anan çıdamdılık, bütüğünü bağlayın sizlerden. Bar bolgular, жетişpey atkan elin rızkısına kol salbayı, bar bolgulardan yeteyinler. Жетişpeyinlerge özgürdün bolgonlardan gayrılışıp durgular. Görüşken zaman bolgular, daima жақсылықта жолumuşalım. Oldu boşaltıp bayında. Ben yarım saat gittim eski açık. 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 Карабулжа, Калпак. Салам достор, сиздерди Кыргыз той каналында күтөбүз. Бул жерде эски тойлор жана жаңы тойлор, элдик таланттар,
Ассаламу алейкум, ардактуу Кыргызча концерттер, кыргыз каада салты, кызыктуу көрүнүштөр, куттуктоолор күтөт. Бул маалымат менен же астында шилтемени басыңыз, кыргыз жакшылыктарына шериктеш болуңуз. Видеолор күндө жаңыланат. Кыргыз той каналы, жакшылыкка шериктеш. Ассаламу алейкум достор. Бүгүн 17 апрель 2020 жыл. Карантин. Коменданттык саат сыртта. Эстафета баштайм. Өзүмдүн сактаныштарыма, дегеле коллега досторума, Facebooktагы досторума кеттик. Yağmur basılma, yaralı cümlet yazılma. Aslandan mutlu basta, gönlüm benim açılma. Yalancı yazdan belli. Aslanım sen gibi. Yağmurdan beni başla, yağmur karapan boy, canım içindeki Hakkası olacak Hamın çavaleke Uçağımı sevmizde Kıynalıp жашаган үйлөргө жардам көрсөтүп атышат. Молодцы. да 15 бетеп бар болчу. Азыр биз алардын ичинен 14-нүн айыктандыгына байланыштуу 14-нү жиберип жатабыз. Бул негизинен Сузак районунун бетептары. Жаш курактары боюнча кичинекейлер дагы бар. Ошо 5 жашта кичинекей колунда дагы баласы бар болчу. Бирөөсүнүкү и бирөөсү 10 жашта. Анан жашы чоңдору дагы бар. Ошо 14-нчү ар кандай курактагы бетептер болчу. Медиктер боюнча дагы биз үчүн аябай кубанычтуу жаңылык болду. Кечеги күнү ошол биринчи кирип иштеген бригаданын андан кийинки кирип тилекке каршы бизди жуктуруп алган санитаркабыз менен контакт болуп дагы чыгып калган обсервацияда дагы медиктер бар болчу. Алардын бардыгы кече бүт ошол 2 жолу алынган ПЦР анализдери отрицательный болгонуна байланыштуу кече баарын сүйүнүчтүү кабар болуптур, баарын үйүнө жөнөттү. Assalamu alaikum. Жамаат кандайсыздар? Мына биз бүгүн баштадык. Азыр список пока толук боло элек. Сиздерде список болсо, адамдар баягындай тааныштар болсо, жөнөтсөңүздөр боло берет. Мына уну жүктөп атат. Санжар, Озат, Мурат, Кеңеш, Улан ака. Ма продукталарды, ундарды жүктөп баштадык. Ошо балдар кеңиздер акалар көпчүлүктөрүндө биринчи таман жаныбызда мына. Саңылар тоз. Өзі кең күлге кирди.
Assalomu alaykum. Lekin aka qanaysan? Bunalarni qo'yib qo'yaylik. Deso yaxshi bergan ekan. Tinchsiz ekan. Yashang. Lekin aka, Moskvada ishlayotgan bolalardan yordam bo'l aka. Shu ichkariga kirib qo'yaverasiz. Yordam berdi-da bolalar. Shu yordamni yaxshi qilib qo'g'lab qo'yasiz ekan, ha? Damduysiz, Deso yaxshi ekan. Yashang, mayli aka, biz qaytaverdik onda. Mayli. Mayli aka. Gapirarlar, bo'lavergan. Nima yo'q ekan? Jangashga yo'q ekan. O'zi ekanda. Bu уже ikkinchi uy bo'lib qoldi, Murad. Ikkinchi uy ekan. Nima deb qo'yasan, qarindoshim? Jangima. O Rossiyada ishlagan bolalar bor ekan, sho'llar atidan kichkina yordam qilib turib, sho'l bolalar berib ketdi deb qo'yasan, ha? Mayli. Mayli, tinch bo'g'la, ha? O, sho'l. Azim aka ekan, tajik ekan, Azimbi, Azzammi degan Azimbi, Azzammi degan tajik ekanda bu. O'zi yo'q ekan, uyda xotin bola chaqasi bormish deydi. Tajik, Qirg'iz, Qirg'izdan bo'lib bo'lingan, ha? Po'xuy, dakansa bermay. Tajik, Qirg'iz, O'rus, kichikaydigan shoshaq bo'y dakansa bermay. Unutma qo'm, shu yoqda Moskvada ishlagan kuchlilar shunday chechittir shularda ekanini qilib o'tamiz. Ulan aka taraka qo'yib kesib tot, teraka qo'yib jozib totim. Ana baldar. Ana makran. Şöyle koyalım. Aa, şöyle koyalım. Jatatken yaxshi duo ber. Mana. Ruxsatinglarga yetdilar. Alloh desdi. Rahmat, rahmat. Alloh razı olsun. Buldur esingda. Babay, может, uyda chiqolmay kengash bunday ko'rchi. Mana bugun ikkinchi kun. Tarqatman emas. Assalomu alaykum jamoat. Под руководством
Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.